Njuma ingi kagita kangi gake ga kugwatana na bawutukire nteto cheweru njuma ibwega mutegeri ntuwakona kanya kugwatana nawo nimbitagwa antinyari kenywa cyane jamaja tukwanganirite kirinto cheto tukubonarwa Yari tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Seneta Kadhuri Murungi kuga akarungamana munini wa Rais Kithure Kindiki. Susan Mwindugu tarĩria wega bakigina gĩa CDF akiuga kiri ũteithio bunene. Rais kuga thirikari kare yarandurere kurandurwa ni skuru yake muno ADP Kindiki agikinya kaunti ni Nyeri. Musiasa Nick Murugo kuga kanika gitaga karibege mbe ukarira giti kia ugavana akiuria Mithika Linturi atigane na siasa cia kaunti. Gwatugeni okaire Purity Richard no monanire wetu kwa mathithio. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi naro natemanite na gwati mbaru bawe araba aririte mibango kathomba ige siasa. Kadhuri akijukia kanya gukinya kuga we mwanka rira muthia akarungamana munini Rais Professor Kithure Kindiki nonekete gutetera gitumi kyawe ukara thirikari na akiuga bubone bombithete muno kureta mirandi ya witi na mbere agitara mwingi juteka athame thirikari mutugikare na gutwacha. Muthenya Joana Rua seneta wa Meru Kadhuri Murungi nekite karonthi na atongeria mwanya kuma Meru kwa wenja na akibaririe thira akiburia bete na mbere kwigika thirikari Rais William Ruto akiuga niyo ina mirandi ya witi na mbere mwankara kurikaringwa mwankene jwa ngiri jire mirongo ina mugwanja na ko akiuga gakaro thirikari neu ethira akiuragia biuria biege mirandi ya Meru irete thira gikinya ina majukumu jenu wananchi wa Meru kuthiana na ntuba na leadership ya UDA ria thithire thirikari mwanga tariki 8 August 2027 ibo kwera ethwa ke gitabua nkoda niki gitirabua ethwa ke giteja nkona iri gitireja utiomba kuria uyo manara kithakene ntetu bikinya Ironda ule wega arone ariku bogwete gitu bati gukarakere muntu ou agatunengera into byato birato kwenda ibo gwete kerio ambo na njare goroba kwa tokare na serikali yetu tukae kwa serikali ibo kwa na mpendero yobokaria ke national government ambo na njare goroba kuga baraba kwa njare goro Kingi seneta Murungi na ugite na romba atongeria bakugwathira munini wa Rais Kithure Kindiki akiuga ni kenda Rais Ruto athire gipindi kiawe nawe Kindiki athire akijukiria ukwa mutongeri wa mugongo orea weto professor tomwigikeni akinyara noe Murungu akumutharimira ethiri bokwiru giteke giako kia naibu wa speaker na deputy speaker kuga onda senate aketho ikio kinge kia deputy president botegurwa zaindi botegurwa nkoroki ya president ndego ya tabarikia ndiraukira oni ndenda gukaria kindi kembere buru ai president nani mpe waziri wa usalama interior wete kio bokambi cha safari eu kinyaketho bompethetie ngavana kinyaboketho bompethetie mbi oni nkaumantu ko ngakaria mutano oriko o interior atongeria mwanya bakiaria mushemane no juba mwe baone bethire bakiuria seneta Murungi siasa ne chejete nethira gikaragite ne kiwari na bangi na bobethira bakirombeje gite ne kiongabana na seneta Murungi ari kuthikira migambo uyo mthe na ugite kagita konde na ndakethira gitumiria mwerekera jwa wene joreku
kuma gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia Weru wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Mũbunge wa Mwekuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Susan Mwindu augĩte kĩgĩna gĩa CDF nĩ kĩabata nĩũndũ kinya nĩ kĩũmbĩte kũguna babaingĩ. Arĩte kagita karakũruguragia nyomba ya kũrara ndene cukuru ya Kajiampao araugĩte rĩrĩ nĩ imwe rĩa itunda rĩa kĩgĩna gĩkĩ no rĩtie abunge gũtigĩra batũ gũtũmĩra bubũĩ kĩgĩna gĩkĩ akiuga nĩ gĩteithagia mũno. Martin Mugambi gatwetio kuma kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. Gĩkĩatho nĩ gĩa kũrugũria nyomba ya kũrara ya Nthaka kĩrĩchukuria mũtukanio ya Kajiampao gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe. Nyomba ĩrĩa yakĩtwo inkia maenji CDF gũkũrũkĩra mũbunge wa Mwekuru ĩrĩa mũgana wa milioni 12. Pia kuna shule inaitwa Kajiampao imechomekewa na bweni au dormitory. Na tukamwambia ashirikiane na fund manager wetu hapa walete project proposal, bodi kaketi ikaidhinisha na tukaweza kuleta hizi pesa hapa. Mheshimiwa Susan ni mheshimiwa wa kipekee sana kwa sababu anapenda watu yake wa hapa Tharaka Nithi. Hii ni mradi yake ya pili ama ya tatu kuitishia watu wa Tharaka Nithi. Kĩatho nĩ gĩkĩmũbunge Susan Ngogwa Mwindu na abunge bara bangĩ barainyeria atĩ kĩgĩna gĩa NGCDF gĩa gĩtũmi kĩnene nontu bwabũra kĩthia na mbere gũkĩria na nginya gũteithia matũra. Pesa hii ya Ruto, hiyo pesa ilikuwa iondolewe kabisa. Sisi kama wabunge, wajumbe, tukasimama na watu wa sheria, tukaitetea mpaka CDF ikaletwa tena. Na tunaambia President William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki, tunashukuru sana na tunasema ni asante. Sababu wakati tulienda kuomba msahada na tukaomba support yao, watushikilie ndio pesa isiende. Sababu kweli wa Mungu ni kwamba hii pesa inasaidia watoto wetu. Mwindu aliuga kĩgĩna gĩkĩ gĩkathingatagĩrua bwega inkiameno gũtigĩra gĩkũruta wĩra na nginya gũtũmĩka bora kĩbatĩri. Hakikisha ya kwamba hii pesa inatumiwa vinavyohitajika. Kwa sababu CDF imekuwa ya kwamba ndio pesa ya kuomba nayo kura. Kama wewe uko na pesa, uko na mshahara, kama wewe unasapoti mwanasiasa, wewe hata kama uko na uwezo, wewe ndio unapata ile pesa ya CDF. Kama wewe ni mwalimu na utaweza kusapoti mwanasiasa, utaweza kusapoti mjumbe wako, saa zingine pengine hutapata maendeleo. Atongoria nkutho barĩthingatanĩte na mũbunge Mwindu kĩrĩ kĩatho gĩkĩ harĩ ogwo MCA wa wandi ya Gamba Ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa wandi ya Mĩtheru na Bati Kĩnuthia. Kwĩna maramia matekete kaunti ĩno kama kũgatanio makĩmĩpaka garama kwenda matongoretwe nĩ aramia namba 1 Mũthomu wa Njuki, aramia namba 1 Mũthomu wa thokwere bukuona arĩa Mũthomu wa Njuki ni abangite kweja kumireni force ati amenyinye na milioni 10 atende gwetioka kwa milioni 10 nuke nuthia kuweta ati cia kubetheria kairi kenda ati igwatanathia kwirina saitadi kwa nini ni gwimbaretie na mheshimiwa Patrick na Kithurwa Kindiki na twetikaniria thokwera ikondem twake thokwenge twake thokwenge ati batia wekera mbeza bantu kurira mbia wanaweka kuweka pesa pale wakule pesa. Kĩripotera ndeto cia Weru kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Thirikari nĩ ĩkĩrĩte wĩra nĩguo kũrekereria bilioni njĩrĩkĩre cukuru ya Kemo kenda kũnyiĩra andũ rĩrĩa kũrandũrwo nĩ cukuru ĩngĩ. Akĩarĩ Rais Ruto augĩte bũkanyiĩria cukuru ĩngĩ mũrigo njũraĩri na Juju akĩmbeca akiuga bota thirikari nĩ baikiria na cukuru ĩyo bamũkĩra gĩthomo ĩndĩ batarĩire. Rais augĩte nandĩ twĩkinya mweri jwa 6 bakethirwo barĩ kũrĩa bilioni njĩrĩ kenda kũnyiĩra andũ rĩrĩ arĩte jakagĩte na karatũmire bakanisa ya Methodist bagũkinyĩte ngarũ-inĩ yawe ha Nairobi. Ndĩu na munini Rais Profesa Kithure Kindiki na kinyite kaunti-inĩ Nyeri na arĩa akĩaria kĩrĩte wĩra nĩ atĩ kĩrĩmara gĩtitigwo nyuma kĩrĩ mirandi ya gũthiĩ na mbere. Tuwakaribisha na makofi mazuri jamani. Nije tupe kawimbo.
Rais William Ruto na njirite gucokanĩria ndugu yawe na kanisa aria ntuku ya Narua amukirite kanisa ya Methodist garune yawe muchini jwa Nairobi. Ni kuwaomba maombi. Muombe taifa letu la Kenya. Muombe viongozi wote wa taifa letu la Kenya. Lakini zaidi muniombe. Ruto na agambite kanisa ije na njira ya kubekira wirane bwa kurera andu rira thirikari na ryo kiri skuru ya Kemu University. Tuko na deni yenu ya university yenu. Sisi tuliwaletea kama serikali wanafunzi, mkawafundisha, hatukuwalipa. That is the truth. Si namna hiyo. Na kwa sababu hiyo tuko na madeni ya universities almost 120 billion. So wakati nimekuja nikasema kwanza, inasemekana ukikutikana umeingia kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya you stop digging kwanza. Unawacha kwanza kuliko, because the more you dig the more unazama. Akioneka kuinyira guchitanira kwa thirikari yawe gutigira ukinyaniri bwa ndagateanithi na kinya kwaramwo kwa barabara ya mugutano gwita muchini jwa Maua. Kuna bridge hapo imesumbua sisi na nakumbushwa kila siku, inaitwa Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo. Either end of this year or early next year tunataka kuanzisha dual carriageway ya kutoka hapo Makutano mpaka Maua. Sindio? Kungi na kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na akinyite kaunti ya Nyeri gutambia ya thirikari. Na aria mukirine gavana Mutahi Kahiga uria winyirite bata ya antu ba Nyeri kugunika na thirikari je kagitene gaka ni untu ni bamiringire kura bonene. Niko hapa kwa sababu mimi nataka kuelekeza watu wa Nyeri kupata haki yao kwa siku ambazo zimebaki za hii serikali. Tunaelewana? Na Professor Kindiki na ugite gwa kinyaka gitaga siasa bari tayari kukindana na aregani bao. So sisi sio ati tunaogopa campaign, ati tunaogopa siasa. That time is coming and we are ready, more than ready. Na sisi ni mafundi. Usione vile tumekimya hivi ufikiri sisi ni kumbavu. Sisi tumekuwa hii town kwa muda na tumefanya mambo ingine mingi na tukafaulu. Hata siku ya kampeni hapo mbele tutafaulu. Sisi ndio mafundi. We na tongeria bangi bakinyire mubango ja thirikari gukinyaniria mawirane jao jonthe kiria Kenya mbere ya kithurano kijite ya 2027. Tutavuruta hii maendeleo kama risasi. Itaenda mbio. Sasa uchumi umeanza kudhibitika. We will build roads. We will build our hospitals. We will provide electricity. Mahali haijafika. Tutajenga masoko. Tutakuwa viongozi wajinga wa mwisho kuja kuahidi mambo ambayo hayatafanyika. Na governor ametuambia, ametuwekea mtihani. Kazi ni kwetu sasa tuhakikishe barabara ya Marwa imefika Nyeri town. Mwaka wa 3 umefika. Mimi ni mtu ya Laikipia. Aliye na macho anajionea. Kenya mzima, it is a construction site. Wherever you go, every area, this country is now a construction site. Musiaso ayembule ni kivuti na amenerete bo kadha kuragwa kwa mukiama wa gutambia nkuma ya kiama kia bas kumane na kiragi kwerekana nwa kurega gwikira nkobia ya kiama kia UDA kivuti akiwa mitugo taije ya gukinyeria muntu kwithirwa ari murengo na munaka na gutonya kirijungi ni untubuti umbika na bukurukinika gita ritamwaniki na ripoti je ria kimwana kimukira rutire kavio na kumunda mwana kiate tone ambassador arega gwikira ngovia ya UDA na Uganda te supporter wa UDA akina mundu akavio kevu nginya akina kuwa ucio ni mutugo ndise ningiugate tonto kathi njireo te njira ya thao na ni njira ya guta ana mundu agakorwo ikia marikiriku kana kiriku guti mundu agirwe kuragwa
ati tondu arega gwikira ngovia ya kiama fulani, na kauni kaundu tutangitikira kathie na mbere anani ndingitikira na nginya anakera mako support kiama gietu mamunda mundu na Kaviu. No amende thirikari tuone na manama kana ku action igutikwa tiga kwa mata mundu emuno nina emuno tondu tukathie njireyo wa mundu auragage uria kuona ati gwitikira kuthie kiamari giake tungithie atia tungitura atia turorie mwanake ucio ina very promising future no auragwa muci kwa mathinite makathira ndukambire uhoro wa Ganguns. Akariba athwana gicunjĩ mbuga gatigania West nĩ borĩtie kwithirwo kũrĩ na ũkiri na kũnyia mĩanki ya gĩsiasa kagĩtene gaka boni nyuma ya nteto kumĩra atĩtu ũmwe wa akariba gũntũ gũkũ na arekĩri mpĩnĩ na gwĩkwa kambĩni ya borithia ngũndũne nontu bakũrĩa kũgwatana na MC wa Wadiji Nweji Muchui na ndakari nĩ borĩtie gũtikethirwo kũrĩ na andũ mena kana kwagana nontu wa siasa. Caleb Mutembei na ripoti ije. Akariba wandi athwana tigania West ne bakoria kwithire na gwetikanire kwa gisiasa kuthingatira ndhitango ikoni MCA Jim Muchui. Mungu kuria antu wenzangu baba tukurombe tike MCA na bangi baba kuromba kinya bingi binene athwana ituweke na ando cha kisiasa ituende sera chetu ituira antu butu kwendo babwithiria lakini tekwalelia baraba usapoti urongi utewe wambiri obekira mantu ya obekira kesi kenda bakiria as a way of silencing them. Atori ni bakoria tongoria na bareba kubagwata njara kwaraniria kwejana geteo na gwikarana there amuna mathugani mwanya gisiasa. Warning kwenda kuatanira na antu babangi bawendi bubwega bakuma wadi athwana baraba ukodem ndeto ira tukona chia harassment mwiti ya watirwa kitheri na tuko yangu ndone police station twaria kwa lele into bibi atumite hao watu tugeroka andikite mutandaone lakini ili hali mtore thirite akibutherwo dhulumera nene ni MC urarite ne kia thona thaiji Muchui imweti so to advise mweti andikithie statement yawe nontu ji Muchui yake akwithira kaguthwania at intimidation ciatuma antu barabate mu support bambirio mu support na urite na mweti wakuwa na umuthanga mitandao ne mweti onu wa musupportete ai mustare ne wambere kenda MCA tene kirari thai lakini thayu atona abo kuandika mitandao ne thairi akona mitandao so woni kwenda kuwa mantu ya intimidation na blackmail yateomba kuritangwe na inya wa igoro ara ndene abo awati igoro bado no one term inyaka watu kiumia kimoke kathira bado no one term ne bagotindekeria mashindano magesiasa matibateria kubagania kana gutuma ngwataniro yao wandi ne thange kwa unibeta mutu wa igoro president athwana wand unengwa thank you nonto bantu bathwana entirely na ndo ndi boya na ne antu ba no rumwe na ne antu baite ngwataniro na ne antu barwa maana mtu ndirake bathetera na kwa special thanks ke Dr. Kwaba ke bwana Victor Karethi na akurubara baro kirio kinyaru kiriki na Saverio na ntubagite menyo tala baite kuona aliye ko brandere onda rekire kwa toro indisi ayo na cia ndi na ndabrifwa atendi poti gym ngagiuswa defamation na atenko motisia ne bakoria tongoria na rongameri mature ne gukiria ngwataniro na kuona nkararija gesiasa na ikuthingatirwa kiwatho na njira ina thiri. Caleb Mutembei, Wero TV. Tanambera kurumira ntezo chetu twachokera ni miario ya musiasa ni kumburugu area akuwata mbaru gavana Mutumanto Ethinkia kiri siasa cha 2027. Okay, bibi Mutambo chokerete. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tumiro. Miundene yetu minoru ya Miru mwanka metheni agwa kunja. Lisha Milk nirionka eria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Yetu sako nututu tongereti okairi kiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwa nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success, our pride. Bagigweta na mbere kurumira nteto chitu tugicokera ore wari MC Award Nkwene Nick Mburugo augitega kanikagita kamwigembe gukenera na kuigwa murejo agitikia ugavana Mburugo akiwa imenti ni akarire gitege kijaire kagitenega kiraitu murungi na kawira Mwangaza na ndinde kagitaga karibegembe gukurukira gavana Mutuma Ntoithinkio ndeu no retia mwingi kuigika Mutuma kithurano ne 2027 akiure mithikale ntore gutigana na siasa cha county Mutogi Kare na ripoti je. Ujuni MC wagatene Nkwene Nick Mburugo na remuthingathi umunene wa ngabana Mutuma Ntoithinkia na ciumiritie kuga siasa ni cha mwaka jwa 2027 mwigembe na nenkere kanyarikirie tamu yao yojori gitekia gavana wa mbere kiarige kujukua Rutero atigania imunya na giachoka gavana obaire kianenkerwa kiraito ntomurungi gavana obathatu kianenkerwa Kawira Mwangaza ukejotega itu akavire tigania na giteke giataimenti maita jairi kwau ukejotega Rutero egembe nindi bakaririte nusu tam imenti ririte tamu imwe na nusu niegembe rinenkeri nusu kwa bati turenda egembe bachokerwa gite barekia tamu yao na bachoka benderea. Nick Mburugo na ugite mwigembe uju ni ngabana Ntoithinkia na kiromba mubangani munene wa kiama kia DCP mithikari nturi ukinyukira ngabana Ntoithinkia kanyene kau inkoromba muntu gwitwa former cabinet secretary mithikari nturi itokuria na giteo owa umete Rutero Nyambene kana Rutero egembe tote kwenda bokinyangana na mutano nyakwa Mutuma Ntoithinkia gitene kia gavana mithika nganerwa ethera wene heshima kira antu begembe kethe iboto kuibwa barite gikundi tafadhali ukabathukiria
nuntu bwatama muthiene ni Kimburugu na ugite siasa bobaire bomite mirigene ya Igembe bakeja kurunga magitike kyangabana bobaire no kabagata igitike na Igembe urotheri na ndia kiromba rinturi guchetha siasa cha thirikari nene mithikari nturi kerano iterie iguru kindana na bau bari iguru inyegutie na ajanthi no mutumanto ithinkia endere gutwatha na gutwitira ngugi mithika toka tukumena na toka tukuregana nagwe tafadhali twantu bege mbeshima tukabatera nuntu bwagwatana bubaire bwiromba gite bwena mutumanto ithinkia nuje kwi manto ya kathukaja borusi bwinthe negembe kirera ategemete na kirera enda kuona ithire kiaga kiripotera ndeto cia Weru Juma reakwarietwa ni Mutugi Kare akariba kiego ibatongeretwo ni musiasa noro kurira giti kia bunge gicigoone kia Gembe South Mutea Kiunga niborite thirikari kuthingatira na mpwi campus ya Gembe nera nandi bendekithite kira kionthe gikwendeka kenda skuru ije kinya ikuchiria ritwa na gutigira ni bakuoneka bakiuga wingi bwa ritwa bugatethia guntu guku gukura na mpwi umegita riria Professor Rastas Njoka ari Vice Chancellor wa Chuka University rwangi rwayo rwa Igembe campus iririkie go Igembe South na Njoune Igembe Central itwiri kwariria atongeria bagisiasa urigokirwa ewe chata na gutwika university rungamirite na nkurukinya gwakwa ikarore university ikari mwankana ndi irwaria rutina mathithio untu akaribakie go ibatongeretwe ni murwiri gitikia ubunge Mutea Kiunga bakugi bagucokia nkatho kiri thirikari tontu ibaigitwe atongeri bejite o kairi kumiraitha untu bakuberekira ithwa mantu jau jonthe jakinyanire nandi kugatwika rwaria rwakanyua ucokia nkatho nuntu bwa effort ire wikirwa nuntu bwa university etwe Igembe campus na anture twe kiegoi anchokiri president nkatho nuntu ginya bagurete initiative yu kenda twithia twina university itugumenya president na tumite team ya Ministry ya Education bya kubwithia assessment tarik 23 na bitumba kuromba assessment yu kindly ethira barakisha haraka kenda yeta through na twewa approval bitumba kuwa tukuromba president after assessment ombe utwa resources nontu bibio ya maana inya ikangazitwa status ya college twasia budget etiyo yomba kuendelea kiso ngavana yetu mutumo ntu ethinge nkatho mbingi sana no ntu bomerie na nerethirite ari ofisine na ombite ko lobby university yetu Kiegoi University Chuka Igembe campus thai twina wirigiro kumweshimiwa itoguri boya no ntu kithirate effort yeku tutithira twina wirigiro wa twina bwa obo university yetu na no ntu bwe tumikiu itukuria wendelea wou no ntukwina bara batwira utongoria na nkulukia miaka ya 10 yetete kuthira na bataomba shughulika university ni sukuru bakuwika thithirwa bou yatethia baba ingi na gutuma kinya uturo bwa karibare bashirigiritie kuonjoreka ende buibwa bakuwa no to after statement na budget na ritobe grokwo kinya asiari banture tukethira twina advantage sana withara twina wandi ithano ke Gembe South twithirite twina MP kuma wandi mwa kacho want kakoromba tunete thaio tu support mwaneto tumwete ke MP kwa Mutea Kiunga ethire MP wetu Dennis Mugendi Weru TV ntureni Akiegoi wandi Akiegoi Antobochio Igembe South County ya Meru Njaya Weru ni gwatanirite kwa mwikiri mambura ja kunogokia ngina umo wa ajandene ya Weru watangazaji baba Weru betete mwe mwanka kama yangi na mutangazaji wa Weru FM na Weru TV MC Tash akunogoka ngina muchiari kenda kinya kuriraniria na weka gitenega kakomo. Mama yetu Rebecca amekuwa mshirika wetu pale Mirambai Kamba Fungo Sport Churches of Kenya.
Baba yetu nda Yesu, nabariki jina lako kurathima rĩĩtwa rĩaku kwa ajili ya matendo yako. Nitugorothi bwako. Umempumzisha Rebeka. Tukunogokia Rebeka. Na naomba hii kaburi. Naomba kaburi ino ikalete mafikara na hata memories za furaha. Ilete ndacuba rutere ndiona antu bumite kuraya na kuraya na kuraya na antu bantura na ndacwa ndona antu bambendete yakwa ntie na maundu maingi kubwira ibwega ngai na buterie obura boire na bura bugacoka ngai na buterie ibwega. Rebeka ari mwerua lakini twendanite muno na Rebeka na ndenda kwaria mbere ya antu baba onte bakigaga itwendanite muno na Rebeka na mugarora twakara na Rebeka otie mundu ajomanya takiga tio twebaire twamenyaga bura tukaranitie na Rebeka ndagire ndethira no ari mukuru nani ndagurwa andagurio 75 na itwarianagira bwega na Rebeka na wana rwetu twarera no turubomwe kiraini kimwe twetugagiria na ndenda guga mbere ya andu aba ponde nyo Rebeka muriro ra twari yangerwa newe nyo na ndie gangona mutonge wa kuria ngerwa na Rebeka muthemba ya kukurukira kimwirua. Woni beto Martin Wechunge tuyano ntubwa Wero TV na Wero FM 96.4. Thank you very much Matano ntubwa kweja na tuwe pole sietu kile family ya Aicho na Matano, poleni sana na pole sia munene wetu etawa John Marete atiromba kwethwe na bahati no ntate within na shughuli ingia ushughulikira lakini mami Rebeka au keoni arari mami nonto Matano is my brother tumenyanite kwa kaita kara ya sana. Kwa niaba ya jamii ya Tharaka Wero TV naambieni kwamba Mungu awabariki sana. Ni kwa vile nawaambie Marete ambaye ni rafiki yangu mzuri sana, na hiyo TV imepanua jamii yetu ya Meru na jamii ya Tharaka Nithi, tukaanza kuonekana. I think it is the first TV ever to have ever established in the Meru and Tharaka Nithi region. Na umshukuru sana kwa sababu ya kupatia kazi kijana yetu Matano on behalf of this community. Okay, ni jaro ndo mwana yuko nenkera Matano wera no ndo mwana tora ko nenkera wera akara edero sawa, hiyo ni mzuri. Kwa hivyo tunashukuru sana. Hawa mama zetu katika hii kijiji ndio wamelea hii kijiji mpaka ikakuwa jinsi ilivyo. And Sumari will tell you, hawa kina mama ndio wamebadilisha mwelekeo wa area hii ya Kamayage, mpaka area hii ya Kamayage watoto wengi wamesoma kwa sababu ya ile injili huyu mama pamoja na wamama wengine wamekuwa kieneza. Na kama kijana wake mimi mzee Ben Murungu baina konekere kuumiria baba tore amwe na tukaendelea kuwatera bara tumbe kumbe gatwe kwena mami Esther, msiwe na wasiwasi. Muthe Johnson Anjira ndiku tucokire nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na bautwe tugetana mbere kugapore chetu kiri Robert Matano na Murungu etana mbere gwika nkoro ya mami aria ekaga babega nyume kaita ate kuraja ne mubango jorege extreme kwa mukuma kiri studio chetu cha Wero FM arafu kodirwa kugwatana na bautwe nyume kaita ate kuraja kiri mubango John Juma Sakombi tagwantinya Rikenyo Purity Richard no munanire wetu amathithio. Eje ni Wero TV.